How are you? Wabici-inĩ ya gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Olelenku ni kuolilia Ndimanto wa ukuru wa miaka 23 aracemanirie na bamĩrĩ yake rita rĩa mbere kuma mweri wa 10 mwaka mũhĩtũku rĩrĩa athire mwena wa Dubai agĩcarania na wĩra ĩndĩ kũrerĩkana wĩra ũcio onire arutire kwa ihinda rĩa mĩeri 2 tu nĩ ũndũ wa kũrwara. Alihangaika sana huko Kenya akitafuta kazi. Aliamua kutafuta kazi huko Dubai, alipata opportunity, alipata connection akaenda huko. Lakini alipoenda huko, alienda huko mwezi wa 10. Alikaa kuanzia mwezi wa 10 mpaka leo, lakini mahali alipata ajira alifanya tu kwa miezi 2. Ikawa aligonjeka, alianguka akiosha stairs na mwajiri wake alikataa kumpeleka hospitali, alisema anajifanya hataki kufanya kazi. Nilipata familia iko mzuri vile. Nilikuwa nafanya kazi like unaamka asubuhi 5:30, kulala unalala saa 8 ya usiku ama 3 ndio unalala na bado unaamka 5:30. So nilivumilia kidogo, lakini nilianza kugonjeka. Pia walikuwa wanaanza kunitesa juu siku wananipatia chakula. Ndimanto aremererwo ni guthi na mbere na wĩra ni ũndũ wa moritũ marĩa atũnganire namo. Aumire kwa ũrĩa wamwandĩkĩte na hau niho mũtũrĩre wake waritũhire makĩria kuona endaga gũcoka gũkũ bũrũri-inĩ. Ĩndĩ ũrĩa wamwandĩkire nĩ aregire kũmũcokeria indo ciake ciothe o hamwe na gĩbandĩ na marũa ma gũcoka bũrũri-inĩ. Kuna group ya Kenyans in Dubai iko Facebook. So niliandika shida zangu hapo vile nilikuwa napitia. Then kuna watu wenye waliniambia wanaweza kunisaidia. So ilibidi nitoke huko. After 2 months walinilipa salary ya 1 month. The other month hawakunilipa. Ilikuwa shida sana kwa sababu hata pesa ya matumizi hapo ni shida. Wanalipa kitanda. Wanaishi mahali pamoja wakiwa wengi sana, so wanalipa bed, vikitanda, na alikuwa mgonjwa. So tulipopata hiyo taarifa ilitustua sana, tukashindwa hiyo maisha ambayo anapitia hapo na ni mgonjwa. Ni ũndũ wa mathĩna marĩa mũirĩtu atũnganire na bamĩrĩ yake nĩ anjĩrĩirie gũthiũrũrũka ĩgĩcaragia njĩra cia kũmũcokia na mũciĩ, na hau niho mathire kũrĩ gavana wa kaunti ya Kajiado ũrĩa wathikĩrĩirie kĩrĩro kĩao na kũmateithĩrĩria na njĩra ya kwarĩria mũirĩtu nĩguo etĩkĩrio gũcoka mũciĩ. Tukaanza kufuatilia jinsi hata anaweza rudi huku Kenya. Ndio tukaenda na mama yake hadi nyumbani kwa gavana. Tukaenda kumlilia sana, tukamwambia tusaidie maana hatuna means yoyote ambayo tunaweza fanya. Gavana hiyo story ilimtouch na akaanza kufuatilia. Because she had already signaled the embassy in Dubai, I decided to go to Dubai. I went to Dubai. I met our ambassador, Ambassador Mugwe, who traveled all the way from Abu Dhabi to come and meet me. He didn't know what it was. And when I shared the case, he went back to the office, told me we have the details of this suffering. Truly the girl was sick. And the process began. Ndimanto agĩkenerera gũcokereria gwake na gũcemania na bamĩrĩ yake, augĩte rĩu mwĩhoko wake nĩ atĩ airĩtu angĩ arĩa maragerera mathĩna matiganĩte mwena wa Dubai onao nĩ makuona kanya ta karĩa aragĩire na gũcokereria mũciĩ. Nilifurahia sana kufika nyumbani. Ni furaha, ni shukrani tu kwa Mungu na watu wote wenye walinisaidia kufika nyumbani. Kuna wengine wako trapped huko wanapitia mashida nyingi, lakini mtu unashindwa uende wapi. So the embassy is there. Embassy inasaidia sana. Inasaidia kufuatilia kesi zao. Ndimanto augĩte ona thengia wa wongerereku wa riboti cia airĩtu kũherithio nĩ andũ arĩa mamandĩkĩte mwena wa Dubai na baneni ya airĩtu no ĩrathi mwena ũcio nĩ ũndũ wa wagi wa mawĩra o hamwe na moritũ ma mũtũrĩre gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni. That is a sign of courage.